Abertawe yn edrych I ddial. Yn rôl I Caerdydd yr hwnnw allan o gwpan Cymru yn y rwng gyndirfynol yr wythnos diwetha. A pas gynnar Niamh Jenkins yn lletraws I Stacey John Davies. Fawkings yn arbed a Carter yn gwneud yn siŵr. Abertawe ar y blaen a 31 eiliad ar yr oriawr. Y bas letraws yn un dda. Stacey John Davies ag amser I osod I hun. Nath o golwr yn dda. Ond Carter yr Americanes yn rhwydo 10 gol i'r elyrch ers ymuno yn mis Rhagfyr. Carter. No, gwaith da. Hosford y cyffwrdd yn maen I Stacey John Davies. Dwi'n Lliman heb I chodi. Yr ergyd droed chwith yn ardderchog i'r gornel ucha. 15 gol y Dynamo sy'r benfro tymor hwn. Mae'n ddwy Abertawe wedi hanner awr. Dwi'n amau bod 'na gam sefyll, ond nath y Lliman ddim I fyny ac mae'n gol arall. Smith, y bas drwodd I Amy Williams. Williams nawr te 1 ar 1 yn ebyn y golwr. Yr ergyd. Heibio'r nod a chyfle gorau Caerdydd heb amheuaeth I Amy Williams. Y bas yn obeithiol braidd. Ond yr amddiffyndwr yn cael ei dal I tannu. Nawr te Amy Williams. Jessica Williams draw I warchod, ond mae'n atal y croesiad hefyd. Y croesiad yn dod yn y pen draw. Mae'n cyrraedd y postyn pella. O Daniel Green sy yno. Caerdydd yn cael gol yn ôl. 2 munud cyn yr egwyl, mae'n yn ôl yn 9. Gwaith digon dyfel barhad gan Amy Williams a Daniel Green yn gorffen yn daclus. Hosford y pened ymlaen. Stacey John Davies ar ei hôl I. Y cyffyrddiad cynnar! Mae'n taro'r trawst! Os na gyfle dal yna, Price yn clirio. Stacey John Davies, wel mae ar blaned arall I bawb arall ar y cae heddi yma. Y cynnig mor feiddgar a mor anlwcus. Y bas letraws gan Jenkins. Davies I draed Hogan yr eilydd. O'r un dau yn hyfryd. Yr ergyd droedd chwith. Mymryn heibio'r nod. Y cyd chwarae yn hyfryd gan flaenwyr Abertawe. 10 munud I mewn yr ail hanner. Mae'n 2-1 i'r elyrch. Chloe Chivers, yr ergyd droed chwith! Mae'n 2-1 nawr! A gol rhyfeddol arall I gasgliad rhyfeddol Chloe Chivers. Chivers yn dwy'n y bêl mor daclus. Mae'n codi ffen yn syth. Y bas letraws y chwilio am Stacey John Davies. Mae'n cyrraedd yno cyn Baylis. Stacey John Davies i'w selio hi. Mae'n 4 I Abertawe. A mae hwnna'n gam mawr at y bencampwriaeth yn y marn I. Chi'n teimlo fod 'na neb yn ei dal nhw bellach. Y bas yn hyfryd gan Chloe Chivers. A ser yn y gêm heb amheuaeth, Stacey John Davies yn rhwydo. We're all absolutely buzzing. I mean, after the last 2 defeats against Cardiff, won the cup, won the league, it was time for us to put it right, and on the day we did. And I feel like we're all fantastic. Yeah, and you helped a bit with that stunning strike. Talk us to that. Well, I just had a bit of time, and I just, to be honest with you, I mean, it was a clear way for me to hit this, so I just thought I'd shoot. From the FAW semi-final, we wanted a reaction. We worked hard all week in training, and today we got the reaction we needed, and the players were fantastic. From start to finish, to get the early goal like we did, put pressure on them. Those were the key things. I think the early goal changed the momentum, but we weren't going to panic either way if we didn't get it early on. But then from then on in, we weathered the storm. Second half, we took control. Fantastic goal by Chloe Chivers, and some excellent finishes by the rest of the team. I couldn't be pleased, couldn't be more happier. Yeah, Chloe Chivers once more. What can you say about her? I think I'm running out of words. For her. She's a hell of a player, phenomenal player. On her day, there's no one in this league that can be like her. She's a one-off, a maverick, and long may it continue for us. We know they got dangerous players, and we know that if we're going to beat them, which we have a couple of times recently, we need to have our best players on the pitch, and we need to be organised. And like I said, I thought we were good in patches, but our shape wasn't the best, and that punished us at times. But yeah, like I said, we take positives. You know, we can't change our league position, so our focus is now onto the 2 cup finals we've got coming up, and hopefully we'll end up some silverware.